Evo nas još 1-2 dana kasnije. Brtva kartera je stigla. Karter nam je očišćen. Kad smo ga čistili, dosta smo ga oštetili po ovom dijelu, zato što se nije dala skinuti stara brtva, pa smo skidali svakak sa skalperom i svakak, tako da ćemo tu malo diht mase namazati za svaki slučaj. Isto sad brišemo karter isto da ga odmastimo. Evo, nisam posnimio stavljanje kartera gore jer lakše je kad imamo više ruku, lakše ga je staviti gore bez da se brtva izmakne. Jako bi je dosta lagano kad ima diht mase gore, onda se brtva uhvati za karter gore. Idemo zašrafiti to do kraja pa ćemo onda poklopce ventila rješavati. Brtva je poklopca ventila. Jako je bitno da očistite znači ove unutra žljebove. Kod nas je bila i diht masa unutra. Neko se igrao majstora opet. Znači ne stavljate diht masu unutra. Diht masa se stavlja s one druge strane, stavlja se nova brtva i ako pušta opet sa novom brtvom, znači da vam je ovaj magnezijski poklopac savinut i odete kupite drugi i stavite drugi. Znači brtvu dobro utisnuti unutra. Da, zaboravio sam još jednu stvar, znači kad mijenjamo brtve uzmemo i 22 komada ovih brtvi, to dođe tu gore na ovu. Bilo bi dobro još sa nekakvom četkom tu unutra proći, ali trenutno nemamo nikakve četke. Jer problem je u tome što je taj poklopac cijeli farban i onda se to unutra počne ljušti, radi toga vam te brtve u većini slučajeva puštaju. Znači na kraju ovih polumjeseca nam dođe diht masa. To je obavezno znači. Na krajeve polumjeseca. Možete stavljati tu ili tamo, mislim da je možda lakše tu staviti nego tamo. Zato što je to točka koja se najmanje dodiruje i voli tu curiti. I idemo sad tamo još. Isto odmašćujemo dio gdje diht masa ide, znači diht masa nam ide na ove tu brtve. To je znači brtva ovog prednjeg poklopca, tu isto voli curiti ulje pa to odmašćujemo, ovo odmašćujemo zato što nismo prije. Stavljamo tu diht mase. Znači malo je teže ovo staviti kad je na autu, zbog toga što ne vidite ovu zadnju stranu, ali možete si pomoći tako što je pipate. Ona mora biti, malo mora biti vani, znači ne može biti skroz unutra. I sad imamo 22 komada ovih krugova, ajmo tako nazvati. Zapravo s ove strane imamo 11 i s one druge strane isto imamo 11. To je to što se tiče poklopaca ventila. Onda poslije kad zašrafimo poklopce ventila dižemo usis pa ćemo pokazati sve ispod usisa. Evo nas konačno na ovom usisu. Tu moramo staviti nove brtve dolje. Ovdje ide ovaj novi dio, nova brtva, ovdje ide nova brtva i očistit ćemo odmah usis. Ali prvo ćemo skinuti sve zajedno pa ćemo na stolu sve rastaviti.
Kad vadite usis, bitno je da ga dignete gore i vučete van lijevo. Zato što sad ćete vidjeti ispod. Ovdje imamo cijev i bitno je da vučete ovako, znači van da izađe od ovdje. Evo, usis nam je konačno na stolu. Sad ćete pogledati, zamijenio sam iza ovaj ventil. Još naprijed trebamo staviti klapnu gasa, ali da vam skrenem pažnju samo tu. Znači ovaj ventil kad mijenjate unutra, sad ne znam koliko vidite, ovo crijevo ide skroz dolje i onda se mora ovdje utaknuti. Znači prvo stavite crijevo i taj plastični dio koji je iza i onda napucate ovo. Ništa, idemo sad, stavili smo tu novu brtvu, stavljamo klapnu gasa, stavljamo injektore i vraćamo nazad na auto. Sad vraćamo ovu šipku što ide ispod usisa, moramo je dobro podmazati da nam se gumice ne slome. Sad ćete vidjeti kako. Prvo ćemo vratiti nazad na motor. Znači uzmemo malo, ovo vam je sintetsko mazivo ili ti ga brtvevo. Namažemo unutra, tako da nam gumica može proći. Inače nadam se da neće biti problem, ali neko je prije ovo već mijenjao i vidite što je napravio, ali uznutra izgleda ravno. I ova strana mi izgleda malo ko da je jajasta. Valjda ne bude neki problem, vidit ćemo. Namazat ćemo i ovdje isto. Ovdje ne mogu doći od uzdola, to je budem koliko mogu, koliko ne mogu, ne mogu. Tako. Znači da nam ne pukne gumica. Inače gumica jedna je tu unutra, ona voli puknuti, ova s ove strane baš i ne, iako može ako stavljate na suho, ali ova tu nam je malo bitnije. Evo, ušlo je bez problema jer smo podmazali. Ovo nam ide tuda. Ušlo je bez problema jer smo podmazali. Znači najbitnije je podmazati. Ništa, sad idemo izvaditi van. Ja sam inače dobro ispuhao jer je bilo nekakvih neka prašina, ko pijesak, nam pojma. Ovako izgleda, vamo reći. Eto. Ništa, stavljamo brtve na usis. Brtve nam idu. Jebati mater, sad ne znam s ove strane ili s druge. Da li ih uopće možemo staviti kontra, samo ovo. Možemo, ali ih nismo stavili kontra, znači ovako nam idu. Inače, ako naručujete ovaj PCV ventil, dobit ćete gumicu uz njega, ne morate drugu naručivati. Sad, meni to nekako izgleda kao da su te dve gumice drugačije, ali ostavit ćemo ovu koju smo dobili na ventilu, pa ćemo vidjeti. Mislim da je pametno ga ostaviti, ne znam. Ovo smo očistili sve, znači ovo gdje nam sjedaju brtve, to je sve čisto. Obavezno pošmirgliti malo sa skočom ili s nečim, sa šmirglu papirom, nekim finim, da bi to bilo kako treba. Sad koliko možemo, ne možemo puno, dobro. Ajmo vidjeti da li ćemo moći to ovako ili ćemo cijev morati prvo nagurati na ovu stranu pa onda na drugu. Može tako, može tako. Koliko mi se čini da može tako. Da. I onda ćemo cijev prevući ovdje. Odlično. I staviti ovu alkicu tu kao s ove strane. Ona se kvači za ovo. I ovo mi ide na crijevo. I to vam ne može onda nikud. Evo. Znači, može se mrdati naprijed nazad malo, ali to je sad dobro. Brtve su nam sjele. Ovdje jesu. Idem si sam polamo da jesu ili nisu. Ovdje jesu. Ovdje isto jesu, odlično. Znači kad osjetimo da je došlo do kraja, mi još mravo zategnemo i to je to.
Što se tiče injektora, uzeli smo ove najjeftinije, 13 eura komad je bio. Jednostavno ne znamo, prvo što ne znamo je li motor uopće bude upalio, zato što motor je kupljen na neviđeno. Čovjek je rekao da je palio, vozio auto, da je odličan motor, ovako onako. Motor je došao iz Njemačke, nisam nikakve slike, video, ništa nisam dobio da je ovoga palio, tako da jebi ga. Ali nam trebaju neki injektori s kojima ćemo upaliti, tako da ovi će nam biti za prvu ruku. Inače nisu isti, već sam čitao na forumu nekakvom, neki frajer što je testirao injektore, znači 4 komada istog dizajna koji idu na, sličnog dizajna koji idu na ovaj rail i na taj motor. Ovo su injektori koji su se pokazali najbolji za svakodnevnu upotrebu na autu. Malo je lošiji layer gas navodno, ali ima bolju responsivnost na gas, tako da probat ćemo prvo s ovim injektorima, ako mi se svidi, ne znam, ako se budu brzo štopali ili kvarili, stavit ćemo neke bolje, samo da mi prvo vidimo da motor pali i radi i onda ćemo lako dalje. Ajmo to sad, znači isto ovako, ista nam je stvar, ista nam je procedura ko na onoj cijevi što smo stavljali prije, treba nam onaj sent naš. Znači svaki injektor ćemo otvoriti, podmazati ovu gumicu tu i ovu tu. Vrlo bitno je da su gumice podmazane, zato što ako gumice nisu podmazane ne bude vam to sjedalo unutra kako treba. Ajmo ovoga povaditi prvo sve injektore, poskidati sve zaštite, pa možemo dalje. Vraćamo rail i to je to za danas manje više. Danas nemamo više šta tražiti tu. Da li su nam sjele sve? Izgleda da jesu. Njih ćemo još namjestiti, možemo ih okretati pošto smo ih podmazali. Još ćemo ih namjestiti. Kako točno idu? Šta nam, koja nam ne sjeda tu? Samo potisnemo unutra i treba nam šarafi za to.